tapoter arrache, guys. Show douce. La pris no pa tapoter, no pa partager. Mi amor, ¿estás lista, por favor? Dime, mami, por favor. Alberto para ver mariage la live. Alberto para liar a live. Mi amor, ¿estás lista? No pares. Está botada. Je connais. Parce un gros TikTok qui écrit là, gros TikTok il dit Ralph, m'ta remis à prendre point côté, prendre. Yo pas prendre point, et pas après. Et Jésus. Chaque jour dit choix pas passer, chaque jour font bagaille différent yo. Vraiment unique dans son faire, vraiment inspiré de vous. OK. Ralph chéri, vraiment vraiment en pile, chose ça me pas vraiment j'aime changer. S'il vous plaît Ralph, nous vraiment en pile. Nous t'a remis pour toujours bailler level 0 yo valeur parce que nous OK, bon en pile valeur gars. Cuando nadie en ti crea, cuando te cierren las puertas. Mira, el pastor está aquí. El pastor. Porque debe. Vamos a voltear. Voltea un poco, quiero verte atrás, por favor. Mira. Mi amor, ¿tú estás viviendo en Perú? Yes. Puedo viajar en Perú. Claro. Mira, ¿tú has visto tío Colocho viaja a ver los Gemelas? Yo puedo viajar también. Claro. Yo puedo viajar a verte. Las gemelas de tío Colocho, dice. Sí, es mi amigo, él me pide una competición. No quiero ahora. Alberto, vite célébrer mariage, s'il vous plaît. Mira, el pastor está aquí. Celebre. Paga de vaca. Elizar, está por ahí, Elizar. El pastor está aquí, ¿qué es? Elizar, cálmate. Mi nombre es Alberto, soy el pastor. Esta noche nos vamos a celebrar porque es una noche muy especial. Y mira, ladies and gentlemen, for you guys who speak English, tonight is the graduation, school graduation. No, don't worry about it, guys. I'm going to marry that beautiful girl, guys. Segura, aparece, coño. Aparece, coño. Mira, el nombre, ladies and gentlemen, listen up. That guy who is in my back is the one who is married today. Yes. En anglais. Yes. Fais Michel dit oui. Dis Michel cap marié en créole pour dire oui pour femme haïtienne nous connaît pas. Guys, c'est monsieur cap marié là. Dis-le oui. OK. Mes amis gars à Square et nous gagnons célébration. Ma fait nous comme ça à Square là. Et mariage ça qu'a fait à Square là, c'est Neki DM non avec belle demoiselle ça. Et mientes los latinos. El artículo 2025 dice que es muy importante para mujer tienes un hombre. ¿Acepta, Jackie? ¿Aceptas? ¡Acepto! Lidaco. Oh, gracias. Y también el artículo 24:56 dice que es muy importante para mujer darle amor, cariño, darle amor con su hombre. ¿Aceptas? ¡Acepto! Qué linda chica esta, coño. Me veo a chica bobo. Veo a chica bobo. Si faut que li d'accord pour me voyager pour me venir well. Il faut que li recevoir dans hotel. Mira, a un artículo que es muy importante. En el pasaje de 2019 dice que tiene que aceptar a tu marido para viaje en tu país y tienes que recibirlo en un hotel. ¿Aceptas? Acepta. Si faut que nous mettons capote, non pas dire capote.
A dit, mettez cap. Alberto, le damu, a joué le damu. Mira, ese artículo es muy importante. La 2015 dice que Si garçon de bateau, femme, tout ça le gagne. el hombre tiene que dar todos las cosas materiales a su mujer. Mi dinero, gaz. El dinero, la tarjeta, todo del banco, todo. ¿Acepta? Si. Carte de crédito en gaz, c'est carte electoral Haití. Esa es mi tarjeta, mi amor. Tú lo tienes para ti, para mí. Para ti. Esa es carte electoral. Moi, esa es carte que yo te voy a Saint-Domingue, la sirena. Esa es para ti. Dice que yo sé. La sirena côté. Ya, d'accord. ¿Aceptas? Oui, si. Msa ti sécurité à toi pour me foutre de. Foot, pas me choque pas. Oui, monsieur. Monsieur Soumon. C'est ce monde, ça peut le visage. Appel. Si accepte, mi amor. Mais tout d'accord. Rapide, fais le vite. Mira, muy importante. Escucha, por favor. La douce. Hay un artículo La douce. 2022 dice que por lo menos tiene que aceptar 3 niños, haciendo 3 niños con tu marido. ¿Aceptas 3 pizzas que marido? 3 niños. Mi amor, mira. De verdad, él es lindo. Primera vez. Primera vez, Te juro. Yo la amo, coño, yo la amo. Bag, qu'on a dit, est-ce qu'elle est d'accord pour le marier avec un bon bag, moi-même? Pues sécurité, regarde bag là, pile là, mon papa. Fais sécurité avec mes bags là. Ven. Quoi est-ce? Así. Même la sécurité bag, il faut la droite. Pas dans droite au garçon qui belle comme ça. Non, bah, méchant coup de poing. Mais c'est là, fait pas. Non, fout le coup de poing. Fais l'avancée, fout le coup de poing, fout le carotte avec peau. Guárdalo bien. Ahora sí. Va pour el visage. Non, fout le carotte. Va pour la droite, va pour marier. Non, fout le carotte. Eso dice. Femme d'accord. Mira, nos vamos a pasar en el momento que es muy importante. Seguida, doctor, seguida. Dime, chef, sonríe un poco. O tú seguir, sonríe. Monsieur Soril pour femme, non? Monsieur Gonzam, beaucoup. Monsieur Gonzam. Non, depuis cette femme dans le fout monsieur coup de poing dehors pousser. Monsieur sont menacés. Mi amor, tú, no, monsieur, trois beaux garçons. Mi amor, ¿tú me quieres o a él o a él? A ti. Ok, il pas menace. Marvin, il pas menace. Il dit, l'aide, il dit, monsieur, même tout son choc, quoi. Te quiero. Il dit, no pas menace. No pas menace. Mira. Sabotage. Muy importante. Hoy, esta noche, alantes de 10,000 personas, 10,000 personas, Ha mirado. Mira, acepta el Señor Ralph por tu marido para darle amor, cariño, niño, todos en la vida. Acepta. Mi amor, eso es para ti. Dame tu mano, por favor. Oh my God. Te amo. Darte las gracias porque estás aquí. Te amo. I love you. I love you. I love you too. I love you too. I love you more. I love you more. I love you. No puedo evitar. I love you. I love you, baby. No puedo entregarte el mundo. Si puedo Gracias, ma crier. quieras. Rey de Inglaterra. Ay, no.
puedo tratarte como a una princesa. Mi vida, te salvaría. ¿Qué lloras? Te seguiría hasta el final del mundo. Yo nunca he hecho eso en la vida. Yo nunca he casado con una mujer tan linda como tú. Pero te quiero, te amo, te adoro. C'est que le méthode fait sécuritaire siège ma mon mouchoir. Baloral. Te quiero mucho. Oh, I love you. Fais le siège mal méthode rapide. Paye monsieur pour ça. Mi hermano se presta ahí. Alberto fait le siège. Il fait le demander mais ce qu'il m'en faut. Todo bien. Fais monsieur pour ton petit globe au moins. Globe bon côté me fait longer le bob. Tengo sed. Gracias. No, dame el agua que está más caro. Agua que lo que pichea. Eso no. Ferme de l'eau à non vert. Ferme de l'eau à non vert. No, Ral, no llores. I love you too. Thank you. I love you. I love you, baby. I love you. I love you. I love you. Te seguiría hasta el final del mundo si un día te perdiera. Let me give my wife. Eso. No me Pupea. marcharía. Baby, close your eyes. Close your eyes. Close your eyes. Cuidara, Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. yo siempre te guardaré cuando Cierra tus ojos. en la noche. Ábrelo. Darte las gracias porque estás ahí. Para ti. Tu presencia es fuerte. Mira, a partir de hoy, guys, écrit Madame Ralph. Écrit mujer de Ralph, vos côté la guys. A partir de hoy, tú vas a tener muchos haitianos que te van a seguir. Y los haitianos somos muy fieles seguidores. Guys, Bonabel. Mira, tu seguidor te está creciendo, ¿verdad? Verifica. Te está creciendo, ¿verdad? Y nosotros, tú y yo, tenemos que hacer un en vivo juntos. Yo voy en tu país, en Perú. Yo puedo viajar. Donde quiera. Je ne peux voyager n'importe côté, guys. T'as pu souple, guys. Pas dire mentir. Y tú me vas a escribir, tú me mandas tu número por WhatsApp. Y yo puedo viajar donde tú quieras. Y podemos hacer un en vivo juntos. Y no te preocupes. Yo soy el rey. Yo arreglo todo. Yo hago contenido, pero contigo no quiero hacer contenido. Me enamoré de verdad. De verdad. Yo sé que tú y yo hacemos mismas cosas. Hacemos en vivo. Ya tú sabes lo que es. Yo sé lo que es. Pero me enamoré. Yo quiero. I love you too. I love you too. Me enamoré de ti, guys. Pas dire Simpson vagabond. Guys, pas dire rien, guys. Pas dire rien. Y mira lo que pasa. Te voy a dejar y cualquier cosa tú me mandas solicitud, ¿ok? Saluda a mi gente, mi amor. Mira. Saludos para toda la gente. Tú me sigues ya. Tú y yo nos vamos a hacer en vivo todos los días juntos. Voy a hablar contigo por videollamada. Voy a ponerlo en mi página. Tú también. Ya tú y yo somos novios. Y yo quiero todos mis MVP que siempre juega para mí, que juega para ella. Guys, on fait le game en premier parti. Vamos a mostrarte quién soy yo, guys. Fait le game match. Mándame un match. Guys, fait le game match, guys. Guys, jouez pour lui seulement. Montrez le pouvoir, nous, guys.
Elizar está bien, Elizar. Gaz, je voulais. Gaz, pas vous un fleur côté de gaz. Ouais, tapote à jouer. Gaz, jouer pour le serment. Gaz, tapote côté la gaz. Gaz, sécurité a tremblé derrière d'homme. Gaz, tap. Gaz, jouer pour le gaz. Fawai gada yi qui remet choix. Foulé, je. N'est qui connaît ça qui choix. Gaz, jouer pour lui. Thank you. Gaz, fais le saisi, gaz, fais le content, gaz. Gaz, chaud, merde. Bon, que la chose a passé mode. Les foulées n'ont pas existé encore. Les tapotes et partages n'ont pas existé encore. Ouais, j'ai mon yab, je vous regarder. Bon, ça les gens qui jouent pour lui. Gaz, nous avons un partenaire qui joue pour lui. Chérie, les gars, Scott, trust me. Mon yo dit me vient avec bad bouche garçon. Gaz, n'a yo grosse def de dominicain. Mais gars, je pour lui follow moi. Gaz, il parle gonfle 3, tout seul la gap multiplié par 3. Fait le fond gros point gaz. Gaz fait le saisi. Mesdames TF yo gars, mesdames, si nous la gon lion sous manzé, si gon boss qui la gon lion sous manzé, manza bloqué. Yo mandé 2500 points côté de la gaz. Fait 2500 points côté de la gaz. 2050 points pardon. Et puis écrit Haïti côté de la gaz. Parce qu'il pas de connaît Haïti, il pas jamais connaît de Haïti. Première fois là de parler de Haïti. OK gaz jouer. Bernard qui a montré mon service Amazon. Bernard c'est lui qui fait gaz après lui me prend l'autre femme puis nous d'amour OK? Me prend l'autre ménage tout neuf. Bernard qui a montré mon service Amazon. Los Latinos gaz lui demandé 2050 Bernard. Et dès pour besoin qu'à faire compte Amazon ou besoin vendre sur Amazon abonne avec Bernard Etienne. Bernard ballon lion bon, Bernard ballon lion, fait le trembler, Bernard ballon lion. Fantastique. Je fais comme ça. Bernard m'a dérangé oui. Bernard. Je suis le numéro 1 d'Haïti. Gaz n'a fait le way Haïti en l'autre gens. Il n'est pas de jam contre qui ça qui Haïti. Ensuite après il fait face avec un autre Haïti. Première fois il fait tout point ça dans live. Mi novia, mi reina. Mi reina de Perú. Gaz, je boule gaz. Profitez de toi gaz. Bernard. Mi amor, dime, ¿estás feliz, verdad? Oh my God, Ralph, no me lo esperaba. Yo sé. No me lo esperaba. Tú estás hablando con el número 1 de Haití. Oh, el rey de Haití. Y yo voy en TikTok Live, TikTok Live, el 3 y 4 de noviembre en México City. Ah, Yo quiero ir contigo. Ah. Y el 15 de marzo yo voy a Inglaterra para representar mi país. Mi llanto se deja. Te amo. ¡Felicidades! Gracias, mi amor. Hoy es mi primer. Gaz, femme ça me faire d'amour. Puis gars nous d'amour aucun autre femme gaz. Nous elle même nous remet choix. Gaz puis gars nous remet le trop. OK bien chérie. Gaz abonne avec MVP qui bon côté là. Gaz me praler, modèle pour jouer musique haïtien. Mi amor, ¿por qué pasó? No quiero que pierdas tus wins. Oh, no, tú puedes. Y si va a hablar No wins, no. No, por favor, no. ¿Por qué? No haga eso. Gaz más de damos todo el momento. Y si va a hablar por un buen nuevo. No haga eso. No haga eso. No haga eso. No haga eso. Te quiero de verdad. Mira, yo tengo 3 años haciendo en vivo con más de 20,000, 30,000 personas en mi en vivo. 150,000. Yo hago en vivo con Cañita, Calofoque, Romay, Bullying, con todos los grandes. Yo nunca he encontrado una mujer tan preciosa como tú. Oh my God. Te juro.
No me lo esperaba, Ralph, de verdad. Estoy encantada de conocerte y a tu hermosa comunidad también. Muchísimas gracias a todos, de verdad que no me lo esperaba. Te amo. ¡Ah! I love you! I love you too! I love you too! I love you! I love you! Perfecto, guys, perfecto, mi amor, puedo verte por última vez. Entera, por favor. Mas imagina femme ça met ton bikini à la plage avant. Quand pour bikini passer dans fan boudal, pour déboudal pour tout boubon ni paraître dans bikini tout blanche parce que elle blanche. Oh my God. Ma voix, oi. Sígueme. Gaz, c'est pour nous songer le gaz. Si m'oublier, l'aime non l'autre live, gaz, m'ka oublier. Gaz, m'ka pas songer si c'est madame. Gaz écrit Madame Ralph. Bal l'amour. Amor, adios. Y próxima vez, ¿ok? Bye. Mándame solicitud cuando tú quieres. Y escríbeme por WhatsApp, después hablamos juntos, ¿ok? Díselo adiós a ella, por favor. Adiós. Bye. Te quiero. Gaz Mali. Para la femme, guys. Adiós, mi amor. Una manera de enseñarnos la verdad. Guys, c'est Miguel Agent. C'est Miguel Agent. M'craser les mots de lui-même. Retirez l'argent dans le couronne. Qui t'a mis dans mes corona? Yo pas penser c'est bon l'argent, oui. Parce que yo pas bon l'argent. Alberto, famille, c'est ramasser tout l'argent qui a terre, Alberto. Famille, je travaille. Gaz, si m'gel l'argent, gaz, m'craser les mots de lui-même. Gaz, si m'gel l'argent, gaz. Gaz, si m'gel l'argent, oui, gaz, m'font studio, gaz. M't'a fait un show, man. Si mes États-Unis, gaz. Moi, j'ai parlé de moi en pile, gaz. J'ai parlé de moi en pile, il y a 2000 monde. Gaz, la parlé de moi en pile, gaz. Mon yo dit qu'on ça mangeait l'autre nation, gaz, tout le monde qui était bon côté de la vie dans la live là. Los latinos, bienvenido. Latino, bienvenido. Los peruvianos. Et live là chargé péruvien, live là un peu le cubain qui là et mes amis live là international. Est-ce que live ça peut passer mode? Ça, monsieur qui voit des demandes comme ça. Monsieur dit que gagne Kanita gagne 7000 monde qui regarder. Kanita a 7000 monde, ma 9000 monde. La voix des demandes. Gaz m'pas prendre Kanita. Et bon pour monsieur parce que monsieur toujours voix des demandes bon pour lui. Monsieur voix des demandes s'arrêter. Mi hermano, ¿cómo tú estás? Ya, dame un segundo. Hermano, ¿qué pasó? Dame un segundo para voltear la cámara. Espérate. Next hour me m'appelle. Yo prends ta cousin pour révolutionner. ¿Cómo tú estás, mi hermano? Gaz, retardé, no para de saber. Estoy bien, ¿y tú cómo tú estás? Excelente, hermano, excelente. Ahorita con un temita aquí de una situación ahí con un hermano venezolano, pero todo bien. ¿Cómo tú estás, papá? Los he tenido un poquito olvidados, pero ya estamos regresando prontamente. Súper. ¿Y qué tú haces ahora? No, es que acabo de llegar a la casa, acabo de prender like casualmente ahorita. Gaz, voy a Michel parce que Michel toujours parle des pays d'Haïti. Mais gaz, ¿tú entiendes creol? Hermano, lo único que entiendo creol es merci, pero si tú me vas a enseñar, tú me vas a enseñar. Next hour podemos tener numéro haïtien. Hermano, sabes que te queremos mucho y próximas veces hacemos en vivo juntos, ¿ok? Claro que sí, mi hermano. Te quiero mucho. Adiós, ¿ok? Gracias, hermano. Bendiciones. Ay, adiós. Gracias, hermano. Gracias. Guys, les 3, les 4 novembre, map Mexico City. TikTok live invité. TikTok même invité pour venir représenter la communauté haïtienne. Yo mettez avec Kanita à Lille ou Kanita Zami en pile parce que Kanita qu'on aime boire beaucoup côté. M'pa prendre Kanita guys. Mon cap dit m'pa prendre Kanita. Oh bon Dieu, femme ça pas jamais pas vous aider man bon Dieu. Gaz m'vle pas nous mon 9 gars.
wait. I have to tell you one thing. Easy para decirme bagay. ¿Qué pasó, mi amor? Friend, yo tengo que decir una cosa. Dime. No rasgues más tú las pantanas. ¿Qué pasó? Las pantanas, no hace más. Easy biga me quitte mon web zozom na live. Aquello. Ya. Está bien. No es bueno. Easy biga me met pantalon chéri, guys. Super, mi amor. La final aussi. Ja. Guys, il parle de pantalon chéri. Okay, guys. Don't make anymore like. No, it's okay, my love. It's okay. Dire même la propose di pas même. One song? Lui voulait chanter. No problem. Guys, est-ce que vous voulez chanter, oui ou non? One music? Guys, est-ce que vous voulez chanter? Music? Guys, est-ce que vous voulez chanter, oui ou non? Visage ria oui, visage crié non. Friend, one music! Guys, one second. Okay. Nous même qui chef. What is Oui ou this? non? That's a song of Haiti. That's my security. Is it one pirate? Yeah, my security. Can you say hi? Hi, how are you? Hi, I'm good. Es un pirata. Alright, that's my hermano, que sigue cogiendo el menino, por favor. Coge todo. Amazing. Guys, qui chante vous voulez chanter? Une musique triste ou bien une musique d'amour? La vraie douce. Guadalupe Martínez, el barco, el pescado. Sígueme una música, lo que tú quieres, por favor. Ok, entonces voy a cantar una canción. Guys, yo puedo chantar, guys. Creo que conozco esta canción. Y dime con música. Una música triste, por favor. Una música de amor. Mas é mesmo, guys. Não pode fazer campo, guys, por uma fome de judia. Ok, listen this. Mi amor, antes de cantar. No make this, don't make this. Antes de cantar, quiero verte entera, por favor. No. María por campo, por favor. Yo siempre, No, my friend. Yo siempre. It's because I have, look at this. E digo. Because of this, if I make a stand up, E disse campo me coapton. Okay, no problem. The things. But one day, when I go into my other studio. Quítalo. Canta. What is this? Listen, you know the song. Look at this. Okay. Okay, the pants is everything okay. Listen now. Remember this was a beaut, and baby there's trouble and doubt, and even need a night up a fight. I didn't even make the sound. I find a way to let you in, but I never really had the doubt. Standing in and out of your halo, I got my angel now. It's like you've been awakened. Every rule have to break it. It's the risk that I'm taking. I was never gonna shut you out. Everyone looking out. I'm so happy by your embrace. Baby, I can see your halo. You know you're my saving grace. You're everything I need and more. It's written all over your face. Baby, I can see your halo. Pray you won't fade away. Halo, Emily, thank you. Halo, hit me like a wet sun, right into my dark night. You're the only one that I want, then addicted to your light. I swear I'll never fall again, but this don't ever feel like falling. Gravity you can't forget, so pull me back onto the ground again. It's like you've been awakened. Every rule I have to break it. It's the risk that I'm taking. I'm never gonna shut you out. Everywhere I look, you know I'm so away by your embrace. Baby, I can see your halo. You know you're my saving grace. It's written
make these. I want to make these for your people, and for this. This is respect. It's not about romantic things. It's respectful, okay? Yeah, sure, vraiment. Okay, friend. Guys, Tio Colo Chop, wait a minute. Sorry, tu espera. No. No, espera. Friend, guys, wait. Guys, Tio No, Colo Chop, wait a I'm minute. going. Mira, okay, vete, dame un segundo, If you, give me 1 second. but this is for Alright. your country and for Tio Colo every Chop, people's guys, Tio here, Colo Chop, okay? wait a minute. Respect you guys. Thank you. Baby, no problem. I'll take you later. That's okay. Alright, no problem. Bye, friend. Guys, m'pa prendre Tio Colo Chop. M'chap voye demande, m'che pas zami Kanita. Et m'chap voye demande dans live la sans arrêter. Guys, Tio Colo Chop nous connaît. Son monde qui kon fait 100 000 moun dans live, li 200 000 moun. Li voye demande sans arrêter. Si m'prend, li pral paraître dans son monde, li pral paraître comme de respecter Kanita. Parce que m'che avec Kanita ou pas zami, OK? M'che gen 9 000 moun k'ap gade là. Et nous même nous a 10 000 moun. Et madame moi get envoyé demande guys. Femme ça vraiment d'amour guys, dit que 5 moun. Oh my god. Hola. How are you? I'm good, my love. How you doing? I'm okay. I had just birthday on Wednesday. Baja la música. It's your birthday today? No, October 15, 2 days ago. Alright, good. Where you from, my love? I'm Ukrainian, but I'm in New York. Are you in New York, right? Yeah. Alright, good. You from New York City? Yeah, from New York City. How are you? I'm good, my love. I'm good. I'm from Washington, D.C. I live in Washington, D.C. Perfect. I like Yeah. your style. You know that. Yeah, that's my security. I'm a millionaire and I'm from Haiti. Play with you, sweetheart. I just connect to say hi for you. Il dit qu'on aime déjà et qu'on aime son millionnaire. Yeah, that's my security. Can you say hi to her? Hi, glad to see you. And I live in Washington, D.C. I have business everywhere. Nice. All right, good. Hold on. Someone is calling me. Hold on. Hola? Do you want me to buy the house for $5 million or $8 million? Which one you want? The $8 million. $8 million one? Yes. $8 million? 8 million. The one by Yes. the beach. Yeah, $8 million. Yes. The one by the beach Guys, is pas the dire Florida, Matima, but guys, the- pas dire the Matima. $5 million is New York City. Which one you want? Mon Dieu, dis chaud à dos. The $8 million, right? Qu'est-ce qu'elle compte? Really somewhere. Which Alright. one you want? Just send the money. Okay, sir. Okay, bye. Bye. I'm sorry, baby. Happy birthday. Thank you, everyone. Thank you so much. Bon job, Marie, reste là, passez m'gè l'argent. Guys, pas dire rien. Quittez le point en faux millionnaire. S'il vous plaît, pas le dire rien, guys, s'il vous plaît. Ok, merci. Ok, pas le dire rien. Ouais. Mon Dieu dit comme ça, il menti là-bas, ouais. Pas le dire rien. Ouais, il y a menti là-bas, ouais. Il y a monde qui dit Ralph son millionnaire. Moun ça merci. Guys, toujours quitter yo kembe ta son millionnaire. L'autre nation yo pense m'gen l'argent yo prend ta son gros millionnaire. Même Kanita prend ta son millionnaire. Quitter yo prend comme ça. Hey, Ça va. what's going on, baby? Ça va? Ça va très bien, mon amour. Tu parles français, I know, je t'aime. Ah, tu sais, je t'aime. Écoutez, I want to introduce you to my sister. Guys, je parle un petit zin tout petit. Nous parlons mal. Guys, je parle nous parler mal. Mais je suis à deux jouer. Qu'est-ce que ça pour me faire comme? Can you remove? Mira, tú puedes quitarle el filtro, por favor. Sí, ya me lo voy a quitar. Yo sabía. Ya me lo quito. Sí, por favor, quítamelo, por favor. Guys, un buen feo nuevo para componer eso. Sí, ya. Sí, quítamelo. Oh my God. Oh my God. So beautiful. Guys, essa fama de tu juvli quase a ver. Oh my God, guys. Hello. Alright, Danorek, Jali, Josie, ça va, Trésor? Ça va, et pour toi? Ça va, mon amour. Et guys, nous, à 10 000 monde là, t'as pour ta rage.
Alexa, para. Alright, guys, abonne avec une lot, s'il vous plaît, abonne avec une lot. Je sais, je voulais pas la voir, mais du coup, je juste voulais pour un temps, je capable de saluer. Mi corazón, te extrañaba. Yo también te extrañaba. Donnie, everything is okay with you? Yes, of course. Where you from? Where you from, please? Me? Yeah. I'm in New York. Dice de América. Jenny, ¿dónde tú eres, por favor? Mira. Where you from, Venezuela? Venezuela. Yo sí, usé haïtien, bah ouais. Yeah. Moi, mais j'en parlais très ça. Yo, haïtien, toujours belle. Et j'aime vraiment aimer j'en parler, j'aime vraiment apprécier vraiment, j'aime vraiment aimer thème vocal. Et j'aime vraiment. Thank you. Yeah. Et puis, si on va pour me dire, c'est que. Oh, vraiment. Ralph, ¿y ellas quiénes son? Actually, ask me, hermana. Don't worry, Darina. She's my sister right away, okay? Ah, sister. Oh my God. Yo sí, et mesdames, ça aussi, ça m'aime mieux, pas rien pour moi, ok? Ah. Exact. Je suis pas voulu bailler aucun monde valeur plus passo. Et qui sont voulu me faire dans la live là pour me faire un petit peu la voix, moi avoir seulement. Qui sont voulu me voir mesdames yo aller? Bien sûr. Dari, listen. I want to be able to talk to you, only darling. me and you on the live, okay? I don't want to talk to them. Can you please disconnect the live and I'll send you a request right away? Later. Yeah, please. Thank you so Bye, much. my love. All right, my love. Et moi, je le revois. Ça, son ami. Il remet avec Alberto. Et il est avec ses ménages Alberto lié. Je te vois aller pour le café, il parle avec Alberto. Et puis après, le café. Ella es mi cuñada entonces. Yo sí. Super. Exact. Ay, cuñada. Il dit salut et Zami Ralph comme moi. Capable de dire bonsoir, je sais. Ay, mire, cuñada. She say hi, how you doing? Y ella dice, hola, ¿cómo tú te estás? ¿Cómo estás, cuñada? Y dice, ¿cómo es, Zami Ralph? Bien. Muy Ay, bien. habla español. Ella es que habla español. Ajá, un poco. Ça, son ami. Il ¿De dónde eres, cuñada? Venezuela. Ay, Ralph. Ralph, ¿y dónde están mis socias? ¿Dónde dejaste a mis socias? Mi amor, mira, te amo a ti solo y a nadie más. Y ¿A mí? ¿Seguro? Mira, nunca voy a tener otra persona que no seas tú. Te amo. Ay, yo también te amo. Y eres la reina de mi corazón. Siempre al que puedo buscar para bonte. I love you. Y dile que me pil. I love you too. Dile que me tú. Ay, qué lindo. No, verdad, muchachos. All right, give me 1 second, my love. I'll take you right back. Dame un segundo, por favor. Te voy a mandar solicitud, ¿ok, Jenny? ¿Ah? Mi amor, ¿tú quieres que yo la manda a él o tú vas a bajar? Así que después te voy a mandar solicitud. Ok, mi bebé, está Super. bien. Sure, voy a mandar eso. Ok. Guys, I'm probably... Zon bagay. Tout moment li te nan apel la, mte vreman sa tit mal. Mem si ou ba menajman, mem si mba konan ide ou, mem mba jom vle pala vel nan apel. E, yon ba mblo konen. Di pa gen men bote avon, di pa gen men kalite avon. Ou pi bel. Ou gen pi bel zyo, ou gen pi bel regard. Ou gen pi bel souri. Mba beze mando, sou gen menaj. Parce que je connais l'impossible impossible pour une belle femme d'accord avec ménage. Je suis un monde qui n'a voulu pour le qu'on valeur. C'est